Сәлем достарым, біз магнитқа келіп ащы нәрсе алатын боламыз. Ол қандай ащы нәрсе? Рамион жейміз, иә? Оны кім таңдайды? Оны Айкөркем таңдайды, иә? Айкөркем таңдайды. Кіммен жейсің оны? Өзің жейсің, иә? Жүрген достар магазин бар. Ең ащысы қандай? Бульдог. Бульдог ең ащысы. Мына жерде рамиондан жеп аласыз. Біз үйде 4 адам болғаннан кейін 4 түрлі рамион аламыз. Я Айкөркем, иә? Мына ең ащысы дейді. Так. Мынандай түрін алып жатыр Айкөркем. Осының түрін көремін әлде. Мен смею. Мынандай түрмен алайық, иә? Мынандай түрмен. И бошқа ащы емесін алайық. Әйтпесе ол жылап жеріне жей алмай жылап қалады. Бош мынандай. Там ащы. Мынандай 4 түрлі рамиондар алып Айкөркем. Не істейміз енді? Достар, міне менікін де суға салу керек екен. Дайын болып қалды. Енді мен бұны ыдысыма салам. Бірінші Айкөркемнің тамағын көреміз қазір. Айкөркем ішіне қайнатып алғаннан кейін ішіне қазір соустарын қосады, иә? Ал Айкөркем қос. И ащы екенін байып көреміз. Ата таппақ кейін. Mınanı qosdıq. Şimdi ikincisini açarız. Kan түрі қандай болып жатыр Айкөркем? Ащы ма? Айкөркемді қатты жей алмайсың ба? Тағы бір қасық же. Достарың үшін бір қасық же. Үлкен жоқ қой тағы. Көзінен жас ағып жатыр. Көзінен жас ағып. Ащы ма екен жеу? Жей алмайсың ба? Айкөркем. Енді Ибрахимнікін салып көрейік, ә? Бақ бер, и бош жейді. Ашылу қиындау екен. Қос. Шекten қоса бер.
Yalnız üstü. Ben oturamam. Bak. Qanday, yaxshimi? Qattimi? Ashimiz bo'lsa-ku, qani bosh tag'ishsin. Kan tag'ish. Jiyavi. Ha? Tatlı bo'lsa-ku ya. Tatlı olmuştuk. Ey bosh tattimi? Yavaş tatma. Uni bilan amanman, şey bosh. Mağan siyahtı. Cevatı. Tatlı ya. Tatlı. Hadi. Tamam da ben. Şey boş damdı ya. Damdı. Boş kuytuş demdedir. Damdı. Ha, boşlukka damdı. Endi Dimashni ko'ramiz. O, Dimashniki boshqa. Şimdi çocuk bu sonuçlarını. Kapışık demişim. Dimash'taki bu odamda aşım. Kapkara. Dimash'taki aşımız bu odamda. Babay. Neymiş sonra? Aşırı siyahtı. Dimashni ko'ramiz. Kaçım aşıp görse. Anlasaya. Bize şey var. Kariski oldu, Kariski. Sonra kapkara oldu. Devam edelim. Qanday ekan? Bu taşı. Yaxshi. Dimash chidayolmadi, birovini jeb уже chidayolmadi. Yaman eşekin. Tablo jeb ko'rsak. Yaman ekan. Qon o'chadi. Fark bergan kashim siyoq ya. Ha, qo'zg'ab ko'r. Latya degandan ish var ekan. Neni? Latya. Uni yo'q. Aşağı bir tezkiler tez. Oh, aşağı. Ashima. Bu da ashimikin ne? Veya. Böyle şakasına bakın. Tedavi. Qattiqmi? Dimash sıkıntıyım. Aşağı. Ko'zini jashib ketdi. Ashi ekan. Suv shirindi. Yeng unag'ani bo'shliqqa. Bunun arasında yegash eski Kariski ekan. Yeng ashisi so'men qaysisi bo'ldi surat bo'yicha? Yeng ashisi buldak degan ekan menday. Chidakasi. Oldu taşıklar da o çıkmadı ekan. Dimashda o'tib. Ashi. Ramyon degan. Bunu oldu aşı. Alamız mı, almayımız mı? Alamız desengler like qilinglar. Like. Alay. Unadimi? Bunada. Ashi bo'lsa da jeymiz mi? Like basınlar, подписка жасаңдар. Sağ olunlar. Boş ne deymiz? Sağ olunlar de. Tabii. Kan